Masa ayahkah mantong udip, katentekah agam hana payah tolong mak di gelam. Anak-anak, urangnya ibu nak cerita yang hayu. So hawa nak dengar. Allah Ta'ala rupa bekai ke mandu makhluk. Pakai bancara ataupun lindung rota. Lamtik bahaya atau ancan mengancam yang jut kekaru lam keselamatan dan jut kerugo awaknya. Acik anak-anak tangi binatang lam laut. Musa engkot na tandik ji. Musa engkot noh na dawut ji. Watai dua engkot nyanji nak pajuh le binatang yang lain. Dua engkot nyan mengusaha cara pelindung dro. Menanjit menyu di darat. Mi na uke ji, ulu na bisa ji. Bahkan bak kaya pih na nyan meduro. Yang ke nan cerita ji. Ibu ke temanyang bak anak-anak ibu. Masa nak orang jahat ke nak ajak perkaru awak anak-anak ibu. Apa yang perlu tak buat? Ayo, so yang juk jawab. Menyecut plung bu, roh rumah dan pegah bak ayah. Get tak jawaban. Kepan yang lain? Mesti lon bu, lon klik beraya. Tolong, nak orang jahat. Bagus. Ayo, pakai ban yang lain. Menyolon bu, lelawan, mesejih di necok lon kap jaro di bertiga, nyokon lon rombate bu. Mandum betul nyan. Ingat pesan ibu. Bek sagai patih ke orang yang hana taturi atau yang pura-pura get dan dipetaba penjajam. Dipakat jak main-main, langsung berita bak mak ngon ayah di rumah. Mesti nak orang mencurigakan. Nak dengar pesan ibu nak? Dengar bu. Get, jino anak-anak ibu kajak wa. Lebih get langsung wa rumah. Hana perlu piuh-piuh di tempat lain je. Hei agam, pernah kau dengar haba anak bu piah? Ngondro ke nyan sabi main di rumah. Kagadoh hana musome. Leho kadijak. Pakan je lagi nyan mak. Pandai nama tepu. Makaji sabi mak pu ingat bak dro ke. Ne, bek kapate bak urun nyan hana katuri ber. Bah di ne juk peng pi bek kapate. Nak kau dengar agam? Dengar mak. Dia pegah le ibu guru, bek sagai tatem dipakat jak le urun yang hana taturi. Tanya buta surak, beraya. Salah ke tulung dan taplung mak tempat yang ramai. Mak lebih gepegah lagi nyan. Bapak dengan ibu mandum sengaja diundang awak dah ni kena. Put sama-sama tak ingat musibah yang menimpa ibu pia. Awak getangga kampung getanya. Sampo ai ninyo anik gotna golom merumpa. Dengarnya lum tuan beri te mangat tanya sama-sama tak pelindung anik tu. Anik met di kampungnya lun kali merumpa dengan ibu kepala sekolah di kampung tanya. Betul kan bu? Yo, betul pak. Kamu kali mempakat sama-sama untuk tertebik kartu identitas anak sekolah yang nana urenci, alamat urenci. Awak getangga kampung getanya. Sampo ai ninyo anik gotna golom merumpa. Lun tuan beri te ke bapa dengan ibu. Mangat nujuk data identitas anak mit tanya mandu. Segolom terfikir terhadap anak-anak mit tanya kejadian. Sebab tak cegah cukup tak lepas get.